Nenkethe nkatho na ntune mutegeri bwega nontu bakona kanya kugwatanira na uni kiri Weru Thaa Mugwanja mbitagwa NTINYARI KINYUA tukianjiria Nteto chietu akariba kuma ntere chia thiruru jine ntere chia Gembe Central ni bakuromba thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza gukurukira Ministry ya barabara kubarikana na kubathondekera barabara ire yumite kuma kiri kambi ya Chibugu gwita Mwanka kwa muthinjiri bakiuga barabara eje itegwetirika nkurukini bethire bakiuga Gavana Kawira Mwangaza naugite barabara eje ni milioni 10 ende mwankira na ndibate kumenye na mbeca chietre nuntu barabara yu itathithwa kinyanene. Barabara ejo keja kuolelia wasiri wa barabara inkuromba thirikari ya county wasiri wa barabara neyo olelia barabara eje ya kuma kambene kwa Chibo athero rojene weta athero secondary school nontu ni mwe yoturiana bacukuru na ni mwera aciari bakamata mathanduko bacoketie na cukuru na weta mukoi mwanko kinya kalankware waziri wa barabara mwanka ko muthinjiri barabara wetenji ntiko mane bi otoma MCA Kabera ari orongo wa barabara kuma kambene na akamba kibao akache thirikari na akache wananchi ako barabara unenji kankwenda gwira ngabana ri olelie mantu yuno ntu MCA Kabera urongo buka akurongo edia ya mantu ya ari na musongori abangire athero arambia cianto cionda kwatuika utebio wananchi bagethero bakiona muntu athoro boyele akona thina muno nontu bwa mbere Kabera netere kwa nkibere nontu bya kwenda imbia Kawira nwari we maendeleo kabati ende wa arenda ambia segura rantu chobi na keti baba rende maramwe akaura rantu ende tukwenke ndikanda kumuntango ni mindu akawaje lotoko ndo muntangi tiantu baba mbera iba murenzo pate mwetaje baba biba mwetatinzo bibo ende bwa tukwenda kuwa batwe Kawira na atire mwananchi nguwe nontu nyo akwenda mwananchi na kwenda roe mwananchi na kwenda barabara mwananchi na kwenda maternity na ananga muntu yombia ate usore ambia na ate usore angui ndia ngusore abio nimba na biatia waende ate mpaka kumire kura generator ya kundia ntoroe ndu agumiria wayene ate kura antu jobi Amemba bangu atanero ya KUPPET ni bejete amana gutariria gukena kwao nyuma ya kuthurwo kwa Poli Nyamu ari mwandiki munene wangu atanero yu bakimuria gutigira na gutungatira amemba bubwega bakiuga tongerie buraburare ukabere butiragire Mate Mugambi gatutariria Inuinke mina nkuro chegikeno chiarimo ba kaunti ya Tharaka Nithi barabara runguru wa mwabure wa kiama kiarimo gya KUPPET umwe wa wachindete gite kya mwandiki munene wa kiama gikundeni ya kaunti no. Then we have our winner who is Pauline Kangai Nyamu who has gathered 420 Pauline Nyamu mwa barabara agiragite gikikire macindana mama aririkana kugaragaria ntwaru bathatu kiri gicindano giki. So Pauline Kangai Nyamu, mimi ni mwalimu hapa Tharaka Nithi County, nafunza shule ya Kiamaogo hapa Mara. Nilikuwa nagombea kiti ya secretary tertiary ambayo ulikuwa na uchaguzi leo na walimu wakakuja wengi sana wamenichagua kwa vile walipenda manifesto yangu ambayo ilikuwa ni ya amani na umoja kwa walimu wa Tharaka Nithi County. Kwa hivyo hii ushindi wangu sio ushindi wa Pauline, ni ushindi wa walimu wa Tharaka Nithi County. Arimo baba na gikeno bari ugaiba kwerigira kuona mogaruku kiri uruti wira bwao na nkinya moruti wira mao komba kwethirwa makirumbuwa na nkinya kuonekana. Mama ana maono. Mnajua kwa serikali wa mama wana maono na Tharaka Nithi tumeamua mwalimu aangaliwe kwa sababu agenda ya walimu kukuja pamoja ni mwalimu tu atetewe na mambo yake ya mwalimu yeyote ambaye yako Tharaka Nithi afanyiwe kazi na nyumba yetu ya Tharaka Nithi ya walimu isafishwe. To kenera mono to teachers have said
a very good example bakwana ni mfano mwega muno kinya kibabange no to nanto ba chogoria kaba kurigara na tarimo ba kuringa ithurano baro da kithurano kiao kwa mani kabisa kwa ugu tukira Pauline congratulations ana tio tore arimu itu gukenera kuonania tukomba kurutha kithurano getu twina amani na congratulations waza na itugupa karuta wira embega ira arimu bakwenda na ngwitigia choice ya mwarimu ikuruthika indi wira Pauline kurutira arimu wira Kiripotera Weru wikendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Tukitana mbere na Nteto ingi na ndi makarika jana kuinyangwa kiwendo ntere chatigania Central nijonekete kuongereka bunene DCC wa Nteriu akiuga muno makarika ja anabatoyeje kwithira bakigwatwa Kenya na nkuruki kworota aciari bakirikanaga kinyandira bamenye karika riri rigukarikirana baba batega bagita kiborithi kwandikithia ripoti kana kinya kiri obisi chatwana mukirimitheka gatutaririe nkuruke. DCC otigania Central Jackton Orieni na makirete kuingia kwa makarika ya ana kuinyagwa kiwendo akiwa aciari baba ingeiba watana baki yao na njira kudhiria kesi kemechie. Watoto wetu wanadhulumiwa kisiri na watoto unajua kama mama ni mkali wewe ukiwa simba huko mwanaume ni simba, baba ni simba, mama ni simba marara. Mtoto akianza kuita mama kwenda huko, akianza kukuambia baba nataka kuambia kitu, wewe sina nafasi na hiyo. Pengine ile kitu angekuambia ingeokoa huyu mtoto, pengine amedhulumiwa. Na mtoto ukishamshautia hata kama alikuwa na jambo la kukuelezea anabana, si atalibana. Kwa hivyo tuwe very close to our children, let us monitor them. Na wanaume, leave for us our adolescent girls. They are so young for what you are doing to them. Saa zingine wazee wanaenda chini ya miti na kusema wacha tulipe 1 million. Then parent anabana nini? Kosa lishatendeka lakini mzazi anabana. Sababu nini? Mwanaume amesema atatoa 1 million na haki ya yule mtoto. Hiyo 1 million itashughulikia haki ya mtoto. Alafu wanaume wanajua vizuri. Akishafanya hivyo na evidence ikishapotea ile 1 million tena hakuna, utampeleka wapi? Ukaitene kawesi Steve Ogola wete kwena na baba inge batuye bako withirwo nyumobo indi bakira na bono ntobwa kwago kwareria muno kaitene kama inya yonthe ya ikikeukiria mwana mware. Hapa kwa soko ukienda jioni watoto wa wavulana ni wengi sana, wadogo wa umri wa katikati na wote wako hapo. Ukienda pale police station ni watoto vijana ndio wako pale kwa cell. Hizi hata ukiangalia kwa masomo mtoto msichana ako mbele sana kwa mtoto mvulana. Kwa maendeleo mtoto msichana ako mbele sana kushinda mtoto msichana. Lakini ukiangalia ukirudi kwa pande ya uhalifu mtoto mvulana ako mbele zaidi ya mtoto msichana kwa uhalifu. Vile mtoto msichana ako na haki ya kulindwa, vijana pia walindwe. Vijana wanakuwa sodomized. Lakini kwa vile tumewaweka mbali hawezi sema, hawezi kuja kuambia nimedhulumiwa. Culture, community imeweka mtoto mvulana kuwa anaweza jitegemea. Munini omwerekeri ochukuru St. Dorothy Father Max awete kwinana baba ingi bachukuru bachunkumanete na manto akubetie mathomo yao. Wacha simu isikue the assistant parent. Yes, because you are a failure in your responsibility. Yes, be there for your children, create time for them, stop giving them phones. By the way, some of the cases we handle here ni vile sisi ni mafadha, hata wengine hata tuliwatuma tu nyumbani because they are exposed to pornographic materials huko nyumbani. They are using those phone. Unapata mtu wa grade 7 ati anachat na nani? Mwanaume, imagine. Na uko hapo tu unajifanya mwenye uko mzazi na ujui. Please be a parent. Hilo jina parent si kulipa karo tu, but pia ni kufuatilia yale mtoto ambaye anaweza kufanya. Rui barombete aciari kwatanira na arimu amwe na atongeria bangi ukariana bao na muno nkoroki kumbethia thirikari ukinyanilia mutaala yo mwero ya CBC. If all of us
the stakeholders, the parents, the school and the government come together, we shall be able to roll out that competency-based curriculum very perfectly and very well. It may not take the perfection now, but with time, kama tukizidi kwenda mbele, itawezekana. And we are dedicated to make sure that St. Dorothy School is the best school, even when assessment will come to measure the level of seriousness in rolling out the CBC. We want to make sure we are the best. Bareti gitara kiatho gya kweyana ciewa kichukuru St. Dorothy. We have a target of 410, and according to, we have projected our performance and will manage it. And we are capable. We are equal to the task. Tunataka this year, at the end of this year, we want to produce the best candidates in this country. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Dr. Mutuma Geoffrey Rorungamirite Nchunkoni bo murimo jwa nyimba akiri kambuni ya Kemri na kinyete county ne Weru kenda kwariria manto jegie murimo jojo riria kansa ithiritwe igitabarike muno county ne ya Meru muthuri muri uke atariria nkuruke namna hii usikule ukale kuba kulivyo ngumi. Kulingana na Daktari Geoffrey Mutuma, mutaalamu wa mandu jegie kansa kana nyimba, muthenya narua akirania na kari mwanya mwanya ndene kaunti Meru akiba maritano na ugite muthembo jwa kansa ri kwa jantu mwanya mwanya. Kenya kwa wanawake ni saratani ya matiti, saratani ya cervix, saratani ya umeo, that's cancer of the esophagus, cancer of the stomach, cancer ya colon, cancer ya utumbo, na cancer of the ovary and cancer of endometrium. Those are the cancers which are common in women here in Kenya. In men, cancers which are common in men is cancer number 1 in men is cancer of the prostate, followed by cancer of esophagus, cancer of the stomach, cancer of the colon, cancer of the liver, cancer of the pancreas. Those are cancers which are common in Kenya in men. And then in children, everybody, kila mtu anaweza kupata na kushikwa na ugonjwa wa saratani. Na ndio maana unakuta kwamba saratani, kuna saratani zile ziko kwa wingi kwa wanaume, kuna saratani zile ziko kwa wingi kwa wanawake, na kuna zile ziko kwa wingi kwa watoto. Amna bubu augite muri mujo jwa nyimba jomba kwithwa jwa kinja iri naju no jombe kurigirika. And 4 cancers runs in families. Cancer of the prostate runs in families, cancer of the breast runs in families, cancer of the colon runs in families, cancer of the ovary runs in families. There's what we call familial cancer clustering. Those 4 cancers cluster in a family. It means that most men in one family can have cancer of the prostate, and the same women can have cancer of the breast. It also means that if a father had cancer of the prostate, the daughter may have a risk of cancer of the ovary because they are controlled by one gene, and that's called BRCA1 and BRCA2. Those are genes which control the cancer, and that's why in Kemri we are looking at familial cancer cluster, and we are checking what is happening in some families. And there are some families, even this time they know that our people are going down because of cancer of the prostate, cancer of the ovary, cancer of the breast. And we have seen so many families where this clustering is real. And that's why they need to be screened, they need to be told exactly what can be done. Because cancer is common because of diet. Cancer is common because of diet. Cancer is common because of diet. Diet is a major contributor of the cancers of this country today. What has happened is that we have changed our diet all of a sudden. We find that nowadays we are taking a lot of refined food. Any food which leaves farm and passes a factory to reach your plate or your table, hiyo chakula sio mzuri. That food is not good. Tunataka chakula ambao inatoka kwa shamba inaenda kwa tumbo. Chakula ile inatoka kwa shamba inapatia kwa mashini ndio inakuja kwa tumbo yako, hiyo ndio inatupatia shida mingi sana hapa Kenya. So refined food is a major problem. Na nino tukanza getanambe kuthwerio kintu kireke bata ndikutigira mtu akuthwa gitegera kwa mpoi. Watu wengi siku hizi wako na saratani, na saratani itaendelea kuwa na watu wengi miaka ijayo. Kwa hivyo ni mzuri sisi kama wana Kenya, sisi kama wananchi, sisi wenyewe, everybody to know about cancer and to be able to be aware about cancer, because cancer will not reduce. Cancer will be more common in coming years. Cancer is not a disease which will come and go. Cancer is a disease, when it comes, it never goes. Kwa hivyo ni mzuri sisi zote kama wananchi, kama nchi,
Sisi kama kaunti ya Meru, sisi kama individual, sisi wenyewe tujue saratani iko kwa wingi. Nkiripotera Weru TV Betamuthuri Muriuki. Baga sana Muthuri Muriuki baga kirigwa mutegeri tanambire kurumira Nteto chetu nchokerete nyumeka gitate kuraja na tonkurukio kebebe muta. Uramenya college ire tongoretie nthiguruni ya Kenya na uthondekebwo CEOs na ene ngugi iciariritwo nja Meru. Vips College ire niyo Meru Institute of Business Studies na ndi turi na campuses inya: Meru Makutano, Meru Town, Isiolo na Key College ire iri Nairobi. Nitokugwa togeni kire mega graduation yetu ire kethere tariki 10 mwezi wa 11 mwaka juju 2023. Icheni tukenero tukibwangai nkurukia gicunci kia 80% kire aritobetu ni bakuthondeka mbeca cia ubongoa ciandikithie na arwa kire intake ya September wigwatire free discount na gicunci kia 10%. Aritoba beru nitubayejaga free bonus courses ta mobile phone repair, CCTV installation, baking and pastry, video production, music production kana DJ. Jokia baro ya admission kiri campus yetu yonthe kiri website kana uringethimu kiri 0720-967-249. MIPS College, turning skills and talents into income. Ureigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riungira mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorinchake Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703-509-493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Katho cia mwanya kirigwa mutegeri gwetana mbere kurumira Weru Thaa Mugwanja tugicokera muthako umwe uria gwetwa ni Mwongera na kuromba tongeria na tubagwendi bubwega kumutetheria gukinyaniria kiroto kia gutuika murigitani nyuma yawe kwithirwa akarite nja kwa kagita nyuma ya kuthiria kigero kia KCSE mwakene jwa 2021 na igwatira B- ende Mwankira Thaa atithiritwe akiona mbeca cia kuria bisi kutonya university kienda gukinyaniria kioto kiu kiawe. Maithori na kithikiro kia muciari akiraithiria kiroto o kia mwana awake uraithiritwe agitutaniria na kwirutaniria aburu nikenda athoma gikithina mbere na kura agiotuika ndagitari. Uni ndi muyagwa nganganite iteru onthe mbendete kubwithia nursing na ogilugira nursing ninkunya maisha yakwa yakabwa koje bamuchi uyu wamwe na atori bukionaniria ati kithomo kia mwana ujo kumenyekana tatoni kithiritwe giga kinyamara kinene na mwanka wa 2021 toni akuruka agwete grade ya B- no ndi mwanka thaino atikoya kwibunga na university. Woni wego iguna nko githakene mwithene ngatakia kwa muntu apa kibarwa kutue eria katwira ng'ombe ciaku kanto kala kona kaka ingata kongelo ginyani ginya mengera yangwa ari mubambirwa kiao bambira mama isawa kama na thome no to mei kumani ande manga unkinyeta manga ginya Thaa yende ni ndaire nya were gyo ndaikirira anganganite aoni kwa ibarwa misi itha etenyona bebute tone ana birara na keya tukarea ndetanya na usukuru nyenda ciambia ari mubandira manganda 3 class 8 ndawata 327 marks ntari nya wegiro no burugo boita secondary anto bawata na banchangira nda endu sukuru ingi na urao yeta waleta secondary
ndiko Nteto secondary ndathoma na thine yonthe ngitethethwa ni Luishas tu na ntobairi na witinyanki baromba na mama giromba na kona nyebya kona kuma kikwendi yanko ndathire secondary mwaka wa 2021 ndari na grade B minus either yonthe mbitere ndi musie twairi ume nonto mama Thaa na miaka 64 aukura atonoci bonde na rocio tiwe tumbotegemea kana unture ne mwanga ndiete ndi mucio iratere wirigiro bakwa ndona nganya maisha yako yathugire athomete na thina mwekoro yo aciomete aguna tuluko na kweta kibaroene no tweria ende kana kaburu au kakinyete ne mwathani okikinyethetie au kakinyete ende kawete na mbembe ya burupio mono na thiri na watangire ndembe ngire ndire na watire kwa toka na kwenda weta university na mwanka wende tolete to ashiweregero na tokona tutena bokwethia tutena untu bura tombo mwetheri nikendomba kuthoma ende romba aria tone wa mwena aciari bake na kinyatori bake ni ati na tetherwe nikenda aibunga na university kana kinya cukuru ya manto omegia urigitani nikenda thomera akithomo giake otwika ndagitari na thina mbeno tethie mugongo muntu endi bwana ntethie rura mwana ko itoni athome tonda injumo kama ntene yo ndaga ndenda mwana kwa athoma ntethia endi boya botutetheri mwana yo hagia utethoka nture yetu ya tethuka mwana yo yetu onture yetu na thomere na thina buru na Murungu aramutethia arakuruka ibweni kyao itubwikira Murungu bukareka mwana yo kithomo kya kiurira nthi haja kuthoma kiwa kwenda kuthoma aenda daktari twende agatutethia kirombo tethio kuma ki Luishas mtura wentho kiburu ambwethiri maisha yakwa oni kenda guthetherwa join either university kana KMTC kenda mbwethia nursing koromba antoba wendi boya barikie narua bado ibukiao bado tetheri mono wetu oni ngo mono buru akakuthoma na akoma kintu geke kinya ningetho nkewera sho maisha ne yako kinya nketherwa nketari no ntu bakuthonya family tu te ngothomi na inkoromba buru antoba wendi bado tethi buru batokirira kuma kabachege North Petan class Chabare Ameru ni bothuranite mukawene Jumamochi-ine munene jwa Nairobi gukungwira miaka 20 ya wini bwa mwini uri nkuma kathetune kama Meru niwe Karemi Bruno bamwe batongere babacyumiritie kiri mambura jaja ni amwe na uria urungamirite nkiama ya kwamukira matata ja thirikari no Florence Kajuju uria wari governor county ne Meru Titus Tochio uria wari governor wa county ya Nairobi Ann Kananu na Bangi Kadhumba Kenya yonthe ate andu wa Meru ituje kuina na kwenda kuwa Meru tutongere tiki bantu aini ya Karemi Bruno itwetete bwega na kwenda ya kuria na baba anake bendele na baiga mfano uyu wa Karemi Bruno na mtu aita Kamanu kwa uoni Nkoromba County Assembly chetu chia especially Mount Kenya East Meru County Assembly Tharaka Nithi County Assembly na Nyembu County Assembly ninapokuthithia inya sheria na pokuthithia budget
allocate kiasi fulani kiwango kiraye kiadha kigeta ke wanamuziki beto na inyake kwa identify talent kitu anatulato kwenda tuna talent paka dhabaye kurwa kimuziki to abakaendelea kumenyera muziki wetu na inyaheshimiwa ba National Assembly no ndokere affirmative action fund rirato andika sheria ya affirmative action fund tweka ira mbeche kwa identify talent kwa hiyo naomba heshimiwa baba kudai na inya women rep ba Mount Kenya East bonde badhiro bakiaya na kiasi fulani kiwango kira kiadhage ekoria wanamuziki beto. I'm very proud. Like yesterday we had a function for the Ameru people. We have another function today for the Ameru people, and that is why I came today, because nembije Amero bato ito watana iramwe ana beto bonde iba kwenda ndwimbo cia Kimero na no kuona kinya igoro kama no narari na function at the red circuit irare fully sold out na arua Karimi Bruno is here at Labaita, it is fully sold out. So ikuona ni Amero iba kwenda muno gucoka to their culture, miturire yao na mikarire yao. Mutheja ntusana njira indi kungo chokere nkatho cha mwanya mutegeri kuona kanya kugwatana na bao 20 ingi na njira indi kuniona charinga themo na nusu ithurana kagita gakega heta na mbere gukenera mibango ya Weru TV oni mbitagwa NTINYARI KINYUA.